Mwiriwe muteye bakunzi ba James Sport Fans, mumeze neza, mwiriwe neza, muri amahoro, murashima. Nizere ko mumeze neza. Natwe tumeze neza, turashima Imana. Iri joro muri aya masaha tugiye kureba match yahuzaga Inter na FC Barcelona. Birangiye abakunzi ba Barcelona bababaye, abafana ba PSG batahanye agahinda, ntabwo ibintu bimeze neza. PSG iratashye itageze finale nk'uko twabitekerezaga. Itashye Inter yitsinze ibitego 4 ku bitego 3. Bisanga ibitego bari byanganganyije ibitego 3-3 mu mukino ubanza, bikaba ibitego 7 ku bitego 6. nayo nguko match irangiye. Tegereje umunsi w'ejo ikipe ya PSG iraba yakira ikipe ya Arsenal. Turibaza ese Inter izahura na PSG kuri finale cyangwa izahura na Arsenal kuri finale. PSG nta gikombe cya Champions League na kimwe ifite. PSG nane Arsenal nayo nta gikombe na kimwe cya Champions League ifite mu mateka yayo, uretse ikipe ya Inter yonyine ifite icyo gikombe. Niyo kipe navuga igiye gukina kuri finale. Itegeko kuri iyi nshuro tugiye guhura, tugiye kubona amakipe atigeze agera kuri finale na rimwe, uretse ikipe ya Inter ya Champions League zigera kuri 3 cyangwa 4 gutyo. Nizere ko rero mwakiye ibintu uko byabaye. Nta kundi abafana ba Barca mwiyakire, dutegereje ejo Arsenal uko bizagenda. Ijoro ryiza.